Bro, memena bia fi samria kopem nonduno ye no ene wo ha ye hwe nsem eba ye wo Nnawotwi we mu na Nnawotwi we nsem ben na si ye nim se beto dwa abra government etro krata de koma Al Jazeera se omunhwe na omuntwe documentary bi omye na friend gold mafia no omuntwe nsan no monsam pacho Nnawotwi mu Al Jazeera tro e de koma presidency se enya de a ombetwe bibia san enya de so omba apologize almost a krata on the akoma abino emudo bebre na once and sembi wo presidency kan your man kan nti enya de a on between omo document na san apologize and we are there beto dwa Nnawotwi we mu Nnawotwi we am so Professor Frimpong Boateng nanka enkan no nanka da IMCIM anono so beto dwa se ade a waja tum se ba ko hu special prosecutor na mo aye nhwehwemu into the report beto dwa about galamsey ekoso ewo oman we mu Nnawotwi we am so minority de beto dwa se afi bosia bona doso ewo man Ghana mu ntia be ya enka yemfa emrabimbra ebebra aban sikadodo obetumi age na abosia obetumi abo de aba oman we mu nso ye nsama beto dwa Nnawotwi we na omo kansem we abra parliament approve over $300 million besia aban kwa akoje ediaba Nnawotwi we ya mu nso National Cathedral nsensem beto dwa Samuel Okudjota ablakwa de beto dwa se ensema ekoso National Cathedral no doso ene nhwehwemu a waye ewo US ne kire se ye de dimbi akobie NGO bi for the National Cathedral ewo USA eno amu nso no ya sign to $6 million ama nkofobia akwhwehwe mo chi kwan kra no we hu eno so ye nsema ebeto dwa Nnawotwi ya mu nso no asante hene otumfo se tutu ekopie mu wo London abrochememu a okoka mpenifo omu hia ewo Westminster Abbey ewo London ene abra omo omo de King Charles III esi akonya so as a king of the United Kingdom and also kwaso ene mom yasante hene ene e mampeni so akopie wa omo kwakoka aman nyina ho yede King Charles ekosudwa so na Ghana Statistical Service so edbetu dwa se unemployment ayeko Ghana ha no nso enso akona ni papa na nei ye besi ndwa na ye bisa se Ghana Statistical Service edbetu dwa se unemployment akona nim no ye nim say before that Vice President edbetu dwa se abaya creating over 2 million jobs na sanjuma na ye bisa se ewo hen se mo creating nyuma sa ene ba nse ne yatete unemployment so ekona nim sa Ghana ha ye be bisa sansensem no na ye nim se Ghana ha nso de ye de Ghana sika project bia na yasan agya ma na si bia na ebu oba kwoti na esi nwrem hwe nkoso wo ho Adom TV ya bo anan Ghana ha nyina ye hwehwe sansensem no se aban project bebreba ya ye gya na si wo de ntina ya na sa ye de betu dwa ne ye be san de hu nkomo ebisa se de nti ene ha ye oman Ghana ama ye de sika ko hye project mu ne ye gya ma na si nwrem na esa sai esu kodo emu nsensem no so ye de betu dwa ne omo amne ombedi dwuma ya Alhaji Amadu Sorogo or former MP for Madina constituency or represented the NDC on the table. Awal Mohammed, a member of the NPP National Communications Team, Obaba Kansani and Nedin Komo. Dr. Owusu Keja, your Chief Statistician, Ghana Statistical Service, on Obaba Keja and Obaba Yansani and Edin Komo. Alexander Frimpong, a President, Ghana Employers Association. Unim se ewo Nnawotwi dwumadie so no wadwen kire yade ye mfandi agro nti e pese wo so be join ye wo de wadwen kire be ka ye ho mabra ye di dwumadie ko Facebook Adom TV ene Asempa FM twa ne ho wo ho nti wo do wadwen kire no to wa ye be hwe yafa na ya kan mo bia so atumi ate wadwen kire ne se ne esitie ye bisa se 2 million jobs no mo he no odwen ho sen na aban ye de sika ko hyehye nneoma mu a ye gyan ma ne sinwure mu ese no ene so odwen ho sen ofo adwen kire fa bra dwumadie efi Adom TV no etwa ne ho ewo Asempa FM 94.7 ewo Ghana half and that nyenara ye da sese odo afredi ato a wo ka ye ho me de dwumadie ye frem Samuel Kojo Brace on behalf of AME production team me mo akwaba de ba dwumadie so ye twa ye ho tew na ya ba ye ba ensam no ye behwe egu ho e ma won so nya biaka ye ba isia